Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas menceritakan bahawa pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa seorang sahabiah dan di hadapannya ada biji-biji tamar ataupun anak-anak batu. Beliau sedang bertasbih dengan menghitung tasbih-tasbihnya menggunakan biji-biji tamar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah patut saya memberitahu kamu amalan yang lebih mudah daripada apa yang kamu lakukan ini, namun lebih afdal?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina zalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik walhamdulillahi misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik wa la hawla wa la quwwata illa billahi misla zalik." Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di langit. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di bumi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di antara langit dan bumi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia akan ciptakan. Kemudian baginda SAW bersabda, Allahu Akbar pun demikian juga, Alhamdulillah pun demikian juga, La ilaha illallah pun demikian juga, dan La hawla wa la quwwata illa billah pun demikian juga. Jadi di akhir ucapan kelima-kelima itu dalam cantumkan ucapan adada ma khalaqa fis sama', sebanyak dengan makhluk yang Dia telah ciptakan di langit, dan adada ma khalaqa fil ard, sebanyak dengan makhluk yang Dia telah ciptakan di bumi, dan adada ma khalaqa baina zalik, sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di antara langit dan bumi, dan adada ma huwa khaliq, sebanyak bilangan makhluk yang Dia akan ciptakan. Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan bahawa pada suatu ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa seorang sahabiah, dan di hadapannya ada biji-biji tamar ataupun anak-anak batu. Dia sedang bertasbih dengan menghitung tasbih-tasbihnya menggunakan biji-biji tamar itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah patut saya memberitahu kamu amalan yang lebih mudah daripada apa yang kamu lakukan ini, namun lebih afdal?" Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina zalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik walhamdulillahi misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik wa la hawla wa la quwwata illa billahi misla zalik." Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di langit. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di bumi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di antara langit dan bumi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang Dia akan ciptakan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar pun demikian juga, Alhamdulillah pun demikian juga, La ilaha illallah pun demikian juga, La hawla wa la quwwata illa billah pun demikian juga. Ya, ini di akhir ucapan kelima-kelima itu dari cantumkan dengan ucapan adada ma khalaqa fis sama', sebanyak dengan makhluk yang telah diciptakan di langit, dan adada ma khalaqa fil ard, sebanyak dengan makhluk yang Dia telah ciptakan di bumi, dan adada ma khalaqa baina zalik, sebanyak bilangan makhluk yang Dia telah ciptakan di antara langit dan bumi, dan adada ma huwa khaliq, sebanyak bilangan makhluk yang Dia akan ciptakan. Dia akan ciptakan di sana. Jadi doa telah kita tahu kita hidup dalam amal soleh, insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah.